Piches Ocampo, Lou Dadural, Alma Bitug, Fatima Flores, Fernan and Maria Cristina Clemente, Clyde and Vanessa Santos, Joel and Maris Malit, Virilio David, Jimmy Alfonso, Roberto Clemente III. Paraking birthday dari Chris Barrett, Chantel Venice Sanchez, Lou Pangilinan, Aina Cabrera, Tadeos Pangilinan. Paraking wedding anniversary dari Menandro and Karen Bautista. Paraking makapasubaling kayadwanan, Edith Dabu, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby and Arlan Claire Sikat, Ninya Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Jeneline Bundalian, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph Mary Aisel and E.J. Valentino, Joseph Emilio and Ethan D.G. Acomo, Mike, Melody, Gabriel, and Micaela Yang, Dewey and Erin Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek, Chris, and Lisa Pineda, Nicholas Dizon, Minerva Concepcion, Carissa Marie, Charmaine, Ronilo, Rain Jasper, and Conrado Bisda, Betty Ong, James Benedict Layog, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, John Alfred, April Anika May, Aliana Marie and Alfredo Cayanan Jr., Joshua Angeles, Ched Alfonso, Jocelyn Eroso, Veronica De Leon, Jacqueline Bautista, Randy and Apoles Sanchez, Christine Mariel Mercado, Saajit Alip, Francis Dabu. Paraking malagwang kapaldanan di Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Francisco Inco, Estrella Dalugdugan, Efren Roque, Pauline Calbang, Francis Dabu, Grena Calbang, Rodrigo Torres, Terry Davis, Roberto Wang, Feliciano Malig, Lutgarda Naku, Senaida Naranja Aguilar. Paraking kapayapan ding kaladwadi, Jerome Maria Ulian Simeon, Lauriana Felino Salome, Jose Senior, Isabel, Gloria Evelyn Aguas, Angel Amparo Felicidad Melanio, Paulino Patricia Among Osegiao, Dr. Bienvenido, Antonio Florentino Loreta, Pedro Cecilia Julio, Ulia Medalia Amilcar, Renato Rosario Flora Melchor, Leonila Constancia, Froilan Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana Roberto, Belen Dominador Cristeta Antonio, Maria Emerenciana, Marcial Trinidad Roberto, Mirielda Lebrada Rodencio, Reynaldo Nenita George Torres, Antonio Victor Among Tony Dumawal, Jesus Tayag, Columbina Inco, Basilio Wana, Arsenio Jennifer Benamin, Jennifer Grapi Vista, Feliciano Sr. and Jr., Modesta Erlinda, Luis Corazon, Emmanuel, Anita, Benamin, Adelaida, Arturito, Jose Boy Between, Benita, Pacifico, Jerry, Alice, Ruben Sr., Elena, Reynaldo, Saturnino, Serafin, Rosalinda, Victoria, Marcelo, Ernie, Justin, Mirna, Pablo, Jimmy, Nicolas, Iluminada, Basilio, Escolastica, Corazon, Gliceria, Presi, Caleb, Lorenzo, Andrea, Francisco,
Marvin, Resting, Carling, Berting, Rosario, Mario, Tim, Monks, Oscar, Alistair, Sunrise, Jose Lopez, Fortunata, Jose Gaza, Maria, Jesus, Gloria, Valentino, Aime, Marisa, Cristina, Vivencia, Jolica, Ernesto, Alfonso, Medardo, Romel, Enrique, Rosalia, Elena, Michael, Noel, Ulieta, Jovi, Karel, Joan, Clelan, Cornelio, Dionisio, Mervin, Segundina, Ignacio, Tess, Castor, Auring, Erning, Pasensya, Andy, Remulia, Macaria, Encarnacion, Cleope, Jose, Leonor, Amable, Antonio, Venancia, Peter, Willie, Marianito, Willie, Manalo, Andres Dadural, Amable, Jose, Antonio, Pangilinan, Alejandro, Marisa, Marcelino, Romeo, Teresa, Nilo, De Leon, Aurora, Alejandro Vitug, Narciso, Lourdes, Cecil Galura, at ding maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na karetang ala ng makaganaka, Karela. Announcement po. Munan dili malapit na po desenaryo tamo para kareng mayang bie. Kareta pong bisa pang tap o connect pong kuryente king sementeryo. Malyari la pong mag-apply king opisina at mamayad minimum of 500 pesos para king 9 days a connection. October 31, mag-start na po impa mag-tap kuryente hanggang mo po keng November 1. Dakal salamat po.
Kaluguran kong kapatad, makatipon tamo po ngeni, king lagyuning iba, amponing anak, amponing banala espiritu. Amen. Inginuman tabeya ke kayo. Pagmasosyan tayo po ngeni, ing 30 Domingo, ning karaniwan a panahon. At kabang pagsadyan tayang pagmasosyan iting misteryo ning lugod ng Kristo, king makuyod a pinandit ning kataymikan, si siyantala ring kasalanan tamo. Karetang panahon na sasabyan tamong kaluguran tayong Diyos, dapat ala tamong pakamal karing kapara tamong tao. Adwan tamong ini ing kayang pakalulu.
Pagkumpisal ko, King Diyos, amay payang totoo. At kay kapatad, uling mikasala kumbina, king isip, amano at dapat at miyayaliwang kakulangan. Uli nitay paniga po ko kasanta Mariang kapilan man birhen, karing sablang anghelam pong santo, at kay kapatad, ingi panalangin niyo ko, king Diyos, aginuta mo. Ing Diyos, alubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katamungan sana, king biye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. Kapurian kay ka, O Diyos, sa ibaning ginuming Jesucristo, alang si kanan karing paraking kaya panayamig mula king kay kang kasunduan, at alang pangakong panenayan na enay nalukning lugod mo. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan ming tanggap kasalpantayanan kay ka, at ipagkalub mo kaya kaming lugod tupad king kaya kang kautusan. Itinganaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang iba't king libro ning Exodo. Ingino nga nakang Moises, sabyan mo ini karing anak ng Israel. Eye liligaligan ni eye lulupigan, ing ninumang taong dayuan. Ganakanyo king meging dayuan kayo naman, kanitang atyo kayo, Egypto. Eye alipustan ing mebalo o ing ninumang ulila. Nung alipustan nyo la,
piulang maus pasaw kanako, at ako, inggino, pakibatan ko la. Mikalatang ingkasbuko, at pamatenda kayo, king kapamila taning gera. Mga balula ring asawa yu, at maging ulilala ring anak yu. Nung paparam na kayo mang salapi, kenuman, karing memalen kong kalulo, kayo makyapos, karing usurero, at sukat adwananan patubo. Nung tanggapan niyeng anting pekasangla, ing balabal, ning metong ataw, sukat siyeng ibalik kayo, bayo yalumbog, ing aldo. Uling ing balabal, yamu kabud, ing malyari ng panakap, king katawana, para dimla. Nano ing ulasana, potang matudtudya. Nung maus siyang pasaup kanako, pakiramdaman ke, uling ako, tunay kong mapaglunos. Ing amano, ning Gino. Salamat king Diyos. Dalit na pakibat, kaluguran da ka Ginu, ika ing sikanan ko, kaluguran da ka Ginu, ika ing sikanan ko, tutukita ang puking pamagkanta. Kaluguran da ka Ginu, ika ing sikanan ko, kaluguran da ka Ginu, ika ing sikanan ko, kaluguran da ka Ginu, ika ing sikanan ko, kaluguran da ka Ginu, ika ing sikanan ko. Kaluguran da ka, o Ginu, ika ing kakong sikanan, kako ing Ginu, antiyang batong maragul ameuugon, antiyang pader amatibe, ababye kaligtasan. Kaluguran da ka Ginu, ika ing sikanan ko, kaluguran da ka Ginu, ika ing sikanan ko. Ing kanakong Diyos, batuyawaring pagsantungan, ang magluwalo ka nako at antiyang kalasag ko. Puryan niya ang Ginu, ngakong kukulisap, at miligtas ko karing sablang kong kasalang. Kaluguran da ka Ginu, ika ing sikanan ko, kaluguran da ka Ginu, ika ing sikanan ko. Inka kong Ginu mabiyeya, mipuriya inka kong batong santungan, ing Diyos at alapagligtas, kakuyang purian. Maragulat agumpe, ing pigkalub na, king keyang ari. Pepakitanan me, king manatiling lugod. Itamungan po. Kaluguran da ka Ginu, ika ing sikanan ko, kaluguran
ing sikanan ko, kaluguran na Kagino, ikaing sikanan ko, kaluguran na Kagino, ikaing sikanan ko. Pamamasang iba't, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Tesalonika. Ikitsu nung makanano keng mibiyebie busalyo, alaking aliwang sisikaswan, nune ingke kayong ikakayap. Makyapos kayo ke kami at king Gino, tinggap ing mayap abalita, at uliniti, dinalan kayong dakal akasakitan. Makanyan man, may natili pa mo rin kay kayo ing tula apagkalubning Espiritu Santo. Inya naman meging piyalimbawanan da kayo, ring kapatad, karing Macedonia at Akaya. Uling emo ing miras ka rin Macedonia at Akaya, ing amano ning Gino, king kapamilatan nyo. Nune, mikalat karing mayaliwang lugal, ing balita tungkol king kayong kasalpantayanan. Inya ene kailangan ke kami, ing magsalita pa tungkol kaniti. Ilan na mismo ring mamalita, nung makanano yu keng tinggap. Ilan naman ding sinabi, nung makanano yung pepain dulutan, in pamanyamba, karing Diyos-Diyosan, ban sumuyo king tune at mabye Diyos. At manaya king pamagbalik na iba't banwa ning kayang anak i Jesus. Ing pepasobyan ng mebye, hi Jesus, yan naman ing magligtas kay katamo, king paintungol ning kasbo ning Diyos. Ing amano ning Gino. Salamat king Diyos. Ing lulugod ka na ako, pamintuan na laring amano ko. Luguran ning igpa ko, at iigpa ko, at ako, manoknangan kekeyo. Ing ginuman tabeya ke kayo. At keka, Antimore, Pamamasang iba't king maya pabalita, agpangkang San Mateo. ligaya keka o Gino. Mitipon lang anding pariseyo inya nga balitan da, nung makanano na lang sera asbuk at apatay mikan Jesus ding Saduceo. Ating metong karela, metong karing pariseyo at tutong biyasa, tungkol king batas, mengot ang yakang Jesus baning pakirakpan. Kitang na nga na, Maestro, isano po yung pekamaragul diling kautusan king batas. Tekibat ng Jesus, luguran me ing ginungke kang Diyos, king mabilog mong puso,
king mabilog mong kaladwa, at king mabilog mong kaisipan, yan, ing peka maragul diling kautusan. Ing kadwa, kawangis niya naman niti, luguran me ing kapara mong tao, anti mo ing sarili mo. Kareting adwang kautusan, karinya manalumpakan ing mabilog a batas, anti mo rin ing tiruda ding profeta. Kaluguran kong kapatad, ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Maya pa sisilim po kaya kayungan. Greet yo pong maya pa sisilim din kasiping yu. Lupa kang sisilim lupa, nga mo. Mag-smile ka, nga mo. Kaluguran kong kapatad, dakal ko po hakakit ima, Keti. Metong po karing ugali da po ring ima, mahilig ko pong manyali. At madalas manyali kayo karetang mura. Diyos ko, kemba naman panyalwan ngene, ne po. Nya pong anako pa, may uso la po kanita retang kempalengki San Fernando, uling agyang nanonggawan mo, sasabihan da, ing meto nga Pilipino, magaling ya. Agyang makanano ya pa ka-original, ing palto mo, pakyapusan at pakyapusan de, king murang presyo. Sabi ko pin po kaya kayo dati, may uso la po kanita, detang chinelas habayanas. Ale, ay Diyos ko, salwan mo rin habayanas. Dala mo king mall. Kunan mo laking mall. Ay Diyos ko, libo-libo yung gastusan mo. Ne po. Pero may nakit ko po kanita kimpalengki, ay, kalupa ng kalupa, kalambot ng kalambot, bala mo habayanas siya, kasanting na design. May manapagkamalan peki ya. O ningi nga sa likoy po habayanas, ing tatak na hay na ba siya. Nga na, ne po. Ing kanako pong, Diyos ko, sali kang Crocs, nga ko po kayo kinwento ko na kanita, ay, may nakit ya po itang kaluguran ko, 5,000. Ay, pikya po sandyan naman po yan. May nikwa ko po kanita, 150 pesos siya mo, ing tatak na nga na, kroka, nga na po, ne, kroka. Ne. Ita mo po, mahilig tamo po king mura. Inyapin po din aliwa po kaya kayo pong ima, maninton kayo, retang buy one, take one. Ne po. Inyapin po king grocery, kamatayan. Dingaliwa po, tatakot lang pero yan po yung metong awais au gali. Nung atina kayo rin pera, sali kong gabun. Ban kanita po, magkasakit, deng lakwan yu, pota pong mate kayo. Ne po. Kay ba't po, sinali niya naman pong barong. Dinisplay ne po king kwarto na. Alaya pa pong sinyalis na Matea, dinisplay ne po king kwarto na. Sinabi ko po ka rin kamag-anak ko, lingala ko pong anak mo nga na, o hindi po, kumpleto na ako po. Tina akong barong, tina ako sapatos, tina akong pantalon, ne po, o hindi na po. O nengating ko pong problema mo nga na. Yang minta ko po king metong nga memorial, magtindala pong kabaong nga na. Buy one, take one la po nga na. Anya pong bibiyay king metong, ede po burin tanggapan ng kamag-anak nga na. Mahilig tamo po ka ring makanyan. Pero tandanan tamo po, ganaganang bage, buy one, take one. Ala ko pa pong hikit sinali, salamin. Malyari pong itamo pong kayle nga mo. Patsi sinali ka salamin, adwala. Ale. Ala ko pa pong ikit sinaling pantalon, buntaya king magtindang pantalon, salwa na po itamo pong kapit na, itamo pong wanan. Ala. Ala ko pa pong ikit sinaling sapatos, na salwa na mo itang metong. Ustong seli neyan, kailangan meng tanggapan Paris la. Gana-gana,
akakwaking metong. Ating panahon, salwan me, adwalang tambing. Kaluguran kong kapatad, king ibanghelyo tamo po ngeni, dimdam tamo po nung makananong ingginong Yesus, tuloy-tuloy de pong pakirakpan, dening kayang kasalang, ding pariseyo, ding saduseyo. O nempong dening saduseyo, apatahimik na laning ginuking gelinga ng magsalita. Inyapin po nga na ning ebanghelyo, inyang dimdam na ring pariseyo, aapatahimik na laning ginuding saduseyo, aba, linapit la naman kaya, buride pong pakirakpan. Inyapin ing kutang dapuking Gino, maestro, nano mo po ingpe kamaulagang dili karing batas. Tandanan niyo po, anya pong ibyene ning Gino, Yahweh ing batas karing Hudyo, apulo lamo. Detangausan tamo pong 10 commandments. Inya pong mayari na po yung termino ng Moises, king pamaglid na karing tao, deni pong pipumpunan da, apulo la peniwalan, at kaibat da kay tangapulo, gewa dala pong maygit 600. Inyapin po burideng pakirakpan ng Gino, nanong peka paulaga, metong mo. Lenye po yung may kibati nga pong Gino. Buy one, take one niya. Nga na ning Gino, luguran me ingke kang Diyos, king mabilog mong puso, king mabilog mong kaladwa, king mabilog mong kaisipan. Ing kadwa, tambing din tiglong, ing kukutang da po kaya metong mo. Gino na ano po yung peka maulagan dili, na kaibat me pong sinabi ni detang kahit tatawli na lamo po retang aliwa. Anyang makibat yung Gino adwala, nanita, lugod king Diyos at lugod kaparang tao. Inyapin po ing sasabyanan ng Gino karela, may pwedeng luguran ing Diyos king mabilog mong kaisipan, king mabilog mong puso, nung alakang lugod karing kapara mong tao. Ing kukutang dapo king ginumetong mo, tambing yang mimye adwa. Pero lawen tayo po yung termino na ng Gino nga na, ing mumuna luguran ming Diyos, ing kadwa kawangis ne niti nga na. Puri na po sabihan, eya po waliwa. Antiya mo pong salamin, ing metong, kailangan ng metong. Antiya mo pong pantalon, antiya mo pong sapatos, na ustong kingwame, kuwanan mula, ding adwa. Bakit? Ding adwa, metong lamo. Kaluguran kong kapatad, masyado tamo pong magaling king pamanyimba. Masyado tamong magaling king lugod king Diyos. Pero, lalakwan tayo ing lugod kaparang tao. Nga na pong sanwan, ketang bumuna ng sulat, 1 John chapter 4. Nung ninuman, ing sasabing kalugurane ing Gino, dapot ene kaluguran ing kapara ng tao, malaramya. Malaramya. Nino po kaya kayo yung malaram? Nino po kaya kataming malaram? Yuko po pakibatan. Ingapong Gino, yang sumabi, nung nino ing malaram kaya katamo. Nyapin po yung mumunang pamamasa, baloy po, makanano ke pong luguran ng kapara kong tao, itang dedenan ke mo pong sawop, itang gigrit ke mo pong good morning, ita pong alako pong gagawan kaya, makanano ya po yung lugod pangat kaparang tao, saguliya mo po yung lugod king Diyos. Balo ko po, kaluguran niya yung nga pong Gino. Kaluguran niya po yung nga pong Gino. Salamat po karetang atlong may kibat. Ne po. Kaluguran niya po yung nga pong Gino. Kaluguran niya. Kaluguran tayo nga di nga pong Gino. Nya sisimba tamo Nya mga di tamo Pero makanano ming luguran ing kapara mong tao. Kaluguran kong kapatad, may aluguran ing kapara mong tao, nung may balong respetuan. Itanamo po. Respetuan mo ing kayang pangatao.
Inyapin po keng mumunang pamamasa, makanya ning sasabyana yula aalipustan ding me balo. Usto nga ting menutang ke kayo nga na. O ini po, masakit ya po ini. Usto po nga ting pong menutang ke kayo, kaluluya nga na. At peutangan mo nepin man. Me patubuan. Bato-bato sa langit. Ang tamaan, nagpa 5-6. Aliwa po yak sinabi kanyan ako po mimimuha ka ako. Basa niya po yung mumunang pamamasa. Nung may burisopan, may pautangan. Pero ustong peutangan, may urimburi may sopan. May patubuan. Uling petub, ustong petubuan me. Yasaw pita. Utang iya. Kaluguran kong kapatad, nanula mo po ring bagi, respetuan ka rin ka para yung tao. Bali po, metong po ka rin po tang ating balita. Metong po, nung buriyo ko pong mimuampong manggiliget, ning kayo man nakapanalbe ko pong balita, imade, metuaya, masakit ning sesen. Pero ning kayo po ating anak, ning kayo din pengari daw, uling masakit na lang sesen, panampalingan dala. Pamaldakan dala. Panasakitan dala. Among makulit ya po kasi, talagang makanyan. Bakit inyang anak ka, makulit ka? Pemaldak na kang imama. Ating panahon siguro, ating pengaring irresponsably. Pero nung pinili mong sesen may mamo, itatang mo po tang tinwala. Mo pa nasakitan. Uling tandanan mo, yung sasabyanan ng ginuking mumunang pamamasa. Nung ninuman ingalang respeto king kapara ng tao. Nung ninuman ing manalipusta king kapara ng tao, miyadya kayo. Aluwa po ya ako sinabi. Makanyan niya po kalugod nga pong ginuki katamo. Detang alang respeto kay katamo, detang manalipusta kay katamo, detang alang respeto king pangatao tamo, iyang magtanggol kay katamo. Nya nung tutong kaluguran may nga pong ginu, ating kadapat takot king nga pong ginu. Uling datang ingaldo, miyadya ka. Basa niya po king ebanghelyo. Basa niya po king mumunang pamamasa. Nung ninumaning manalipusta ka rin nga na, nung ninumaning alang respeto ka rin, tandanan nyo, yakong arapan nyo, king katataw yan. Inyapin po kaluguran kong kapatad, ningkay po, sasabihan ko po ini paneking ka na akong omilya. Ningkay po ting mamalimos. Kay ba't emunepin sinopan? Ningkay pa nasakitan me pa. Ale, ating tao pong makanyan Nyapan ko po sasabihan kaya kayo, the poor, if you cannot help them, don't hurt them. Nung eyo lang asopan, eyo pa nasakitan. Bakit? In prinsipyo, tao la din. Nung makulit ya talagay mamo, emo niya sese masalese, nung eme ag yung ituring ima, ituring ming tao. Lawen niya po yung hapong gino. O bak mi katawan yang tao, uling maragulya respeto king pangatao tamo. O pati nga pong ginuamong, o tinga mo po may katawan aso. Sana may katawan niyang pusa. Sana may ginyamong unggoy. O bakit po tao yung pinili na? Uling maragulya, respeto king pangatao tamo. Inyapin po makanyan ing pamaglugod tamo king metong at metong. Respetuan tamo ing pangatao ning metong at metong. Makanyan niya po sasabihan ng apong Ginoo. Nung kapateming kapatad mo, nung emyag yung ituring kapatad, ituring ming tao. Nung emyag yung ituring asawa mo, ituring ming tao. Tao yan, eme panasakitan. May pate kayo king nanuman, pero kayo may papanasakit. You know, my dear brothers and sisters, respect is an act of love. Nung agyumeng respetwa ng asawa mo, buri nang sabyan, kaluguran me. Kasi nung emi agyong respetwan, agyang apulo membeses sabyan ing I love you, king patingapon, eme tunay kaluguran.
Intune lulugod, biyasayang rumispeto. Katataulian po, King Lunes, mamilita na naman. Ning kaya po ting kundamdaman, mo ang yang iyo. Mo ang election na naman. Adwa mo po yung requirement, maliban king qualification. Maliban ketang atinyang makanyan. O yan po ipapakit ng requirement ni Apong Ginoo. Adwa. Ing boboto mo, kaluguran ni Apong Ginoo. Kasi nung ene kaluguran ning boboto mo, ing Apong Ginoo, nakayuwag yung luguran. Tandanan niyo po yan. Akakit sisimba. Nung sisimba, alayang lugod kay Apong Ginoo, eneyag yung luguran, ing kapara ng tao. Ulinging lugod king kaparang tao, manibatan king lugod king Diyos. O nung mo katoliko, akakit pong sasamba. Akakit pong mumunta mag-Bible study. O mo mag-Bible study lamo, ustong election. O sisimba lamo, ustong election. Lawen niyo po. Metong ya pong qualification yan, karin tatagal. Kalugurane, ingapong Ginoo. Kadua, kalugurano ring sasakupa na, o ring sakupa na. Aliway tang mangampanyayo, oy, I love you. Aliway ta. Uling ustunging kandidato, sa salwaning boto mo, buri na sabyan, alaya respeto kaya ka. Tandanan niyo po yan. Ustunging meto nga politiko, manyaliyang boto, alaya respeto kaya ka. Uling itang pemayad na kaya ka, o yan impresyon ni pangatao mo. Ale, nung 500 yung binye na kaya ka, 500 ka mo. Inyapin po tang manyalila po rin politiko, buri na sabyan, halalan lugod ka rin memalen. Ulinging tagal damo kaya ka, imboto mo. Inyapin po yung Santa Iglesia, magsalita kaming pariking makanyan, uling banta mi buklating pangayisip tamo, na ing pamanyaling boto, kapilan man masanting dapat. Uling ing pamanyali, huwa nga mo ay makasawpi ni palibasay kayong pari, mamangana ko man 3 times a day. Uwapin. Pero kay ba't menting gapin 500? Pati nga po niya yan. Pero po tan lumapit na kaala na kang kawasaw. Kay ba't re-reklamo ka? Alalang respeto rin politikong manyalim boto. Inyapin po, yung laboboto. Ngayon po. Uling nung eda kayo agyong respetuan, dyan naman respetuan, ing pamagluklok da. Inya kaluguran kong kapatad, nano kang klaseng lulugod king Diyos? Lulugod ka king Diyos at lulugod ka king kapara mong tao? O kaluguran miyamoy nga pong Ginoo, dapat alakang respeto ka rin kapara mong tao. Metong may sasabyanan ng Ginoo keni, nung tutuming kaluguran, buy one, take one. Ing tunay Kristiyano, kaluguraning Diyos, at king kaparang tao. Ngeni po balo yun nakisarili yun. Nining malaram, nining ali. Uling sasabyanan ng Ginoo kaya katamo, ninuman ning sasabing kalugurane ing Ginoo, dapot kaluguran ing kapara ng tao, malaramya. Nining malaram kaya katamo, maraptamo king apong Ginoo, sabi tamo, nung sasabi tamong totoo, o malaram ka. Amen.
Sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayan tuto. Linalang king banwat yato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugto nga ginuta mo, pengagliking upayan ng banal na Espiritu, mi bait ka Santa Mariam Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, pepay tesya banwa, makaluklok wananin Diyos, igpang mayupayang tuto. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabiyempon may nga mate. Sasalpantaya ko kim banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, kim pami sa makding santo, king pangapatawad da rin kasalanan, kim pangasublirang miering mete, at kim biye alanganga. Amen. Baus tamong iniking ipatamong at subanwa, maniat tawad ka ring pamanalipusta, tamo ka ring kapara tamong tao, nung makanano talang itrato, at manano na sanang ipagkalob na kikataming grasya, banluguran tayong Diyos, kaya bening lugod tamo ka ring kapara tamong tao. Nga tamong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Baning Ginoo, pasulungan no nganding talasalpantaya king nugod da king Diyos, ban aluguran taya king mabilog tang puso, mabilog tang kaladwa, mabilog tang kaisipan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Baning Ginoo, gawan ng mabiyet, gugunya ting nugod da ring sablang taong, karing kapararang tao, ban aluguran tala antimo ing sarili tamo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Baning Ginoo, ibuklat no ring puso tamo, karing mebalo at ulila, karing alang tuknangan, karing alang kapanintunan, ding masakit at ding alang kapansanan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Baning Ginoo, papanatilyan ng mabiyaing lugod tamo, agyang karing ating utang kekatamo, o karing pikautangan tang kwalta, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Baning Ginoo, kasyan na inugod na niti, at ding sablang komunidad Kristiyana, ban ingatan dala, agyang ding masakit diling lugaran, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Oy paming malugod, ipagkalob mo kaya kami, ing maragula grasya mo, ban kanita, aluguranda ka at ting kaparaming tao. Uling masusukad, ing lugod mi kaya ka, nung makanano bilang itrato, ding kaparami. Pagkalob mo ing grasya mo kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Pangit mo
Kayo kaluguran kong kapatad, baning kay katamong daon, matanggap arapaning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapanay saning Ginoy tindaon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatangi ka sa plala at ni mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ning upay at sikanan, tanggapan mo reting ay na iyampang mi, at bustan mong ingkekang kasuywan pagdalara kang tulampon ligaya, kapamilataning lugod mi kekat karing kaparaming tao, itingan po aduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Inginuman tabeya ke kayo. At kekaan Ket timurin, nailaring puso. makayat nano king Gino, Masalamat ta king Ginoo a Diyos ta. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat ang buwan matuli ding pasalamatan da kang parati at numan karinoy pa. Diyos king alanganggat lubos mayupaya. King kekang lugod binukod mo kami ba ni pakilala mo ing kekang karangalan. Agyang gilutan da ka paulining kasalanan mi. Ginawa ka pamuring paralan ban makapagbalik kelub keka. Ulinite ang kaluguran mo nga nakmeging tao yang kalupami. Banating kalupaming taong makapagligtas ke kami king kapahamakan at pangalili king dalan. Kapamilatan na ring anghel ning banway yampang daing karelang kasuywan ng puan panalangin at sa sambandakat magsayala arapan mo kapilanman. Misuge saing siwala mi king karela king matagumperang dalit ning kapurian at ngamingan pong kakanta. Ikapining banaloy pa, sibol na kaning sablang kabanalan, uli nanitay paniga pumikeka, hitugtog ming espiritu monti mo yung titi pangambon karetingain, ban pabanalanan at para kay kami, gawa na lang katawan ng pondaya ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na kusang lubdinaw ning bienaking pamaylasam pon kamataya na, ing Ginong Yesus kinwaning tinapi. Pepasalamatan na kampon pinuri o iba, piraso ning tinapi, at dinwang ne karing disipulo na at ngana. Kuanan yiti, ikayo nga nampon kananiye, uling iti ang katawan ko, amidahon para kay kayo. Makanyin mo naman kay ba't na ningapunan ng Ginong Yesus kinwaning kalis. Pasibayo na kang pepasalamatan ng puan pinuri o iba.
at dinwang na iti karing disipulo na at ngana. Kuanan iti, kayo nga nampon minum kayo kaniti. Uling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayom po nalangang tipan, ami bubu para ke kayo't para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigaga na kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyang ining gaganakan mi o ipaing kamatayan ng puning pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraon mi apo kaya kayo ting tinapin na ning bieting kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepalirian mo kaming matampang talakad arapan mo ampon sumuyo kaya ka. Ikaming ansadang misulusulo king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong betong ning banale Espiritu. Ganakan me o ipaing banala kapulungan mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap yaking dugod kambi ng Francisco ing Papa mi, i Florentino ing obispo mi, ding sablang obispo at pari ating mabilog ang balayan susuyo keka. Ganakan me i Gilberto, Roberto, Jose Corazon, Honorata, Florencio, at i Bishop Rick ay nawos mong meko na ketiking yato, antiningking binyag me tela kambi ng Kristo, mirakayanan la naman sana king pamanyabli ng mebye. Ganakan mula naman po ding aliwami pang kapatad na pepainawan at maninayang subling miye at ding sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kaming angaon mo kengan karapat dapat magkamit king biye langanga. Ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos. Kayabe na ring apostol at ding sablang banal. Kambi ng San Judas Tadeo at San Simon. Ami biyebye kalugod-lugod kaya kaking kaya kabanding panahon. Puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambena kaya ipang mayupayang tutu kagumning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalan angga, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalan angga. Kimipnong kapanaligan ng ponlugod, mausta mo king iba ka rin amanong tiro na ning Ginong Jesus.
Ikabos mo kami king sablang Marokoy, pamalugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaw paning pakalolo, mumitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabiyos kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ng pon pagsadyan mi, ing panyatang ng maligaya ning talapangabos mi, i Heso Kristo. Uling kaya kaying kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman kingalanganga. O Diyos, sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, kapayapan lalakwan ko kaya kayo, yung kapayapan ko babye ko kaya kayo. Eyo po sana babalik danting kasalanan mi, tuning pansinan mi kaya kaming kasalpantayanan. Gawon maging mayap at bilugan mo kami agpangking kaburyan mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapanan ning Ginoo mantabe kaya kayungan. At kay kaan timorin. Pakita mo po, mi kakapataddangan king kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan. Kaluguran kong kapatado, ining kordero na ning Diyos, ing ginutamong Yesu Kristo, milalako king kasalanan ning iyatu, mapalad tamong tatanggap kaya kaniting pamitipon. Ginoo, Gino, ek matampan tanggap kay ka, dapat yag kasmiyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos sa ibami, idala mo kingkayang kaganapan kilubding puso ming pamakinabang apakisulwan mi kaniting sakramento. Manano na sanang iting pamagmasusi mi kabunga karing biyemi. Itingan po aduan mi, king kapamilata ng Kristong ginumi. Makanano mong tatrato, dingaliwang tao. Makanyan niya klase, ing kasalpantayanan mo. Nano mong trato mo kang mamo, nang trato mo karing mestra mo. Panagkasan mula, ding empleyado mo king obra. Mamurait ka, nung tutuming kaluguran ng Diyos, sukat ating kang lugod at respeto karing kapara mong tao. Nung panekang sisimba, kaluguran may nga pong Ginoo, pero alakang respeto at lugod kaparang tao. Metong mo imburi na sabihan, malaram ka. Ing Ginoo mantabe yake kayo. At kekaan timurin. Ating lubos mayupaya at maganak ang Diyos, panwana na kayo kambedaring pamilyayo, ingib pa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ing Eucharistia, miyampang ne umeta ng eni, lugod king Diyos, lugod kaparang tao. Salamat king Diyos.